Indayon amwen no anya ti pakasaritaan ni Mario iti Isabela nga napauluan narigat ama makawan. Ape nga nga narigat ama makawan datoy mesa nga karakter iti pakasaritaan ni Mario wenno asawa na nga ta. Sige, baklatan, asawa na, tinarigat ama makawan. Usually met, ti asawa babae tinarigat ama makawan ket. Iso nga sagudayan nga rod ti surat ni Mario iti Isabela ana pauluhan. Narigat ama makawan. Dear cousin. Sagbay man nga inkay salaysay ti surat ko nga pakasarita kasinyong kablawang ka man iti naragsak nga oras mo di Tanemars Studio kastameten ti si Bubukel a pamilyam. Kablawak pa dagiti padak nga dumdumngeg kaya nagbibuya dati ka programa nga nagtaklinak ti parikot ko gaputa naadaanak iti asawa nga nagrigat unay ama makawan. Dakkel ngamin wenno nadagsen ti basol ko kasinyong ngem nabayag di jayen. Nailaw anak iti naminsan ket dakkel a pagbabawyak ken napasnekmet ti panagbalbaliw ko. Angem kas na nagrigat nga patsyen ti asawa nga nagbalbaliwak nga talagan. Tapanagregnak oray no nabayagan daydi kasla nalaus pay laeng tigura na kanya. No kasano napasamak ti amin kasinyong kastiman nga rugyak nga isalaysay. Oh, apay nga ita ka lang nga agawid. Bakit? Kat, apay nga damagam kanyak no apay nga ita ka lang agawid. Ha? Kat gagangay lang at asawa ka nga ron. Apay, idi si Kati kanayon nga maladaw nga agawid. Damdamagik kadiking ka. Ti rason no apay nga naladaw ka nga nagawid. Ay, una yun. Si ka nga ron tinaladaw nga nagawid ita. Gagangay laang nga saludsudik king ka. Kat basta naladaw ka nagawid ah. Kat apay, si kalat adakarbingan na nga agawid nga naladaw. Ngarabrabi. Kat bimabayang ka. Kastoy ka di ti panagawid ti may nga babae. Kat nabayag mo nga nalpas si trabahom. Kat apay, dakay ka dilae nga lalaki ti adakarbingan na nga maladaw nga agawid. Hangkawit ka kwestiyonaran idi nga kanayon ka nga maladaw nga agawid. Sungurod nga nakaaramid ka idi. Oo, deta manen, ipalagip mo manen. Kat api ko dakas ka din nga ipalagip ko king ka. Kat agibalbales ka kasta. Talaga nga sakpay laeng mo ti pagatapam nga agbalbales aya. Gapo ka di tanaladawak nga nagawid din. Kat adama di nga inaramid kon. Siguro akat agatap kay ti kasta. Gapo ta aramid mo dahita. Mario. Anya? Ay na, mapanagniga ka lang da madingar aramidem si ka, Nancy. Talaga, apay, anya ti aramidem? Ha? Unay kay maten. Kanayin kila kagap-apan, mama, papa. Oh, pasensyakan mona't anak. Naistorbo tuloy ti panagaramit ko ta assignment ko. Rinabi medlat nga kastan nga gap-apa kayon. Saan nga rabi bigat, aldaw, awalat or orasin nyo med. Amo yung med kakasto nga oras ka nagaramid ti assignment ko. Pasensya ka na anak. Angin no dinak kumamot nga pagsawan ti amam, kakasangsangpet ko sa anak kumamot nga sumao. Ape nga min nga nakasiti sungbat mo salsalud-sudek laeng no ape nga naladaw ka. Kit iso nga rod. Ape nga naskin nga saludsudem no ape nga naladawak idinto nga jakmat salsalud-sudin idiking ka no ape nga maladladaw ka. Unay maten talaga nga di ka eksardeng. Inagmalay di balay da apongin. Inagmalay di tuloyin na ti panagaramit ko ta assignment. Saanin anak ko, rabrabiin. Saan ka nga rumuharin? Ura niya bagbagayo. Aging ka nga di kay agsardeng. Inag di balay da apong. Ay, unay kan anak ko. Kitaem tinaramid mo. Gapuking ka. May ramraman pa yun nga maapektaran ti anak ta. Ni aping nga siyak. Idinto nga si kati nang pasabot kanyak iti madning sao.
Sika din nga pa kanya nga siya. Saan ta ko mga agapan no saan mo nga ungkatin di na palabas? Kit api ko ma, dakas ka di. Tagpeso man nga aday naramid mo kanya kidi. Adta madi nga basol mo. Ay, unay ka mo Nancy, bakit? Nabayagan nga nagbalbaliwak. Nga ta? Wan, aramidak mo ti amin. Ang iyong api nga kastoy. Asla pa nagriknak kat agibalbalis ka. Awan ti bibiyang ko no isot pa nagriknam. Ang iyong awan ti aramid ko nga madi. Iso nga saan nakadamdamagan no apay nga naladawak nga agawid. Aniya? Ay unay kay mutan anak ko. Impalubos siya nga rumwar iti rabrabe ti apo ka. Kakasano nga roden no adda ti napasamak keng kwa na di tadalan. Kaasidig mo't kid dito balay angem no kasi nga orasan na di mo latamot amo no adda di kati madalapos na dita nga nakainom iti arak. Pasensya kayo nanang. Nagrigat tumot ngamin nga mamakawan ti asawak. Kanayon naklahanin nga apaan. Agpada kay kidi nga di na kaya ti paatew. Agpadpada kayo laan. Kat anusan ngamin ano kas jay ti trato ti asawam king ka. Taadamot ngamin madi nga inaramid mo ide. Nabayag day jayon nanang. Amo yung nga napasnag ti panagbalbaliw ko. Napasnag mo ti panagbabawik. Tasaan kunton nga ulitin ti naramid ko. Wan anak ko. Na amok mo day ta. Ang gagangay laeng nga kasjay ti asawam. Tanaminsan nga nagaramid kan iti madi. Kat saan nga kaskarina nga isubli ti talag. Dahita kumati pinanunot mo sakbay ka nga nagaramid iti madi. Nailaw anak laeng nanang. Asa anak mo nga perpekto. Nasulisog aklaeng na minsan. Ang timot kaya ti asawag. Ketong palbiag kon nga ikarok ti basol ko keng kuana. Kaano nga rod nga pakawanan nak? Din samot agpatinggan ti panagap-apa mi. Kat maapektaran pa yan ti anak mi. Kat saan nga amin nga agap-apa iti sangwanan ti anak yaw. Agsarita kayo nga nasayaat. Saan nga nasayaat ka sarita ti asawak nanang? Amoy mo ti ugali na. Adamat digit ti gundaway nga may matangan nyo ti panagapa mi. Wan tadi ka mat agpakumbaba. Isabat mo matipungtot mo no kaungat na ka ti asawam. Makaungat ak ananang tanagbayag day jay. Nagbayag day di basol kon. Di nagbadla pa kawananan. Ay na. Alakad anusam abaraw. Nakurang ka la siguro iti ay ayaw. Mangay ayaw ka No kasano nga inay ayom idi nang rugrugi kay pailaang. No kasano nga inararam mo. Iso ti aramidam. Barig no dapay namnaman na ananang. Padasik man ngay aywan. Tabaring no malunag betla tirik nana. Kakasta ti aramidam baraw. Ket agan anus ka. Ay, simangpot kagaya man bakit? Saan ka ba danagan? Damagim ka di man no ape nga naladawak nga nagawin? Saan? Saan ko nga damagin? Patsik nga adarason na no ape nga naladaw ka nga nagawid. Kat talaga adarason na. Ngam saan ko nga nasken nga ibagaking ka. Ta saan ka mat nga ibagbaga kanya kidi? O lasto na nga ruten. Inururay ka. Ta agdanda ko manamangan. Nanganan ni Monet. Ang inuray ka tapno no agkalanglang tamot amangan. Nagluto akti paborito nga si Daen. Nanganakon. Mangang kalatan. Saan ko mat baga nga urayan na kamangan? Anya? Inuray ka nga ron ta ti amok ko di ka penangan. Iso nga rod mangan kalatan takunak nanganakon. Nanganak di tarwar. Sakbayak nga nagawid. Sino ti kadwam? Apay, sa anak ka di nga makapangan nga sisak laeng? Nasken nga damagan no sinot kadwa ka nangan? Damagit laeng ba't ano sinot kadwam nga nangan iti tarwar? Siyempre, babae ka. Rabrabi
Kuha. Oh, atapim ka di nga dalalaki nga kaduak nga napanangan iti restaurant. Aping agatap kat kasta. Amom no aping agatap kat kasta. Ngamin, aramid mo day ta idi. Gaputa idi, ada iti kalanglang mo ang mga nasa bali nga babae. Unay ka mo to, Nancy. Inuray ka tapno agkalanglang ta. Saan nga tapno agapa ta? Kat kastamat ti kahit mo mapasamak. Api nga damagam kanyak no asin no, ti kadwa ka nangan. Gagangay lang nga damagag, ta asawa ka. Kasi siyempre, curious no agat atap ka itimadi. Nga ada sa balimot nga kadwa ka mangmangan, kasti aramid mo. Nabayag day din, Nancy, bakit? Saan mo kuman nga ipalpalagip pa kat anyang ti maramidak kat sika mo ti mang ipalpalagip? Damdamagik ka di idi, no sinot ka lang mo amangan? Ha? Tunggal sumangpot ka trabii, tunggal ururayin ka idi nga mangan ta, agkalanglang ta amangan ng nangan kan, dagayam sa bali nga kadwam, dinamag ko ka di idi, aping siyak, damagam no siyo kadwak anangan. Unay mo ten, buwisit na panagbiag. Nakaharumot unayin. Hangko matapanggap nga agapa kami. Ay aywag pa nga ron. Taday tatisingasing ni nanang. Takas tamot tir aramidik ididamdamo mi. Iluptuak iti paborito na mga makan. Agkalanglang kami kat nakaragraksak kami. Itata. Agdamagak lang no sinot kadwa na nga nangan. Agapa kami matan. Iunay matan. Nagrigat mo't lang nga mamakawanan. Anya ayati salud so dahil baraw. Damagit lo ko makada kayo tatang. No, kasanuyumot nga inay ayo, inanang, idi dakayumot kat nakaramid ti biddot ken kuana. Anya nga biddot. Imposible nga di kay pulos na ilawan, bayat iti panagasawa yu kininanang tatang. Ay, nya kahit bursaw oy nga na ilawan. Nag-joker kayo. Joker nga. Pakpakatawa kasta. Saan tang? Nailawan kayo nga timmalyaw kayo sa bali nga amuyulatan. Sa bali nga timmalyaw iti anya. Ay diretso nga winin atap no sa agkakaot ti bagbagam. Idi nagchichiks kayo tatang. Anya? Ay panagkunam ka jak baraw. Chick boy. Kahit yung sawin tatang saan kay pulos nga nagchicks? Ure na minsan, bayat iti pa nag-asawa yung kininanang, ay nagluko ka, taape nga pagatapad na nga chick boy. Amangan ko naglusikati nagmanaak, ay nagluko ka nga ubi. Ay sana kay padpadaking ka. Kahit mo sa untang, itilasod ti, bayat iti pa nag-asawa yung kinanang, di kay paipulos. Sana pulos baraw? Taim pamaysak ti pamilyak, iti nag-asawa kamin, kaninanang yaw. Impamaysa ko ni nanang yaw, kanti pa nagtrabaho iti talon. Nang runa, idi adda kayo, nga anak bay. Imposible nga di kay na sulisog ka iti napipintas nga babae iti aglawlaw, dadang. Ay, katadaking ka, ano, agpasulisog ka. Pangabin para kanyak, ni nanang yaw, ti kapipintasan iti lubong, iso nga saan ako nga tumalyaw iti sa balay. No adaman nalapsat nga taltalyawag, di kay tinalapsat nga dingun, Anya? Nalapsat abaka, nalapsat akaldeng, nalapsat amanok, nalapsat nga kumpurme, dita nga mabaling nga tarak na yun. Nga no nalapsat mo tati paglakwak. Kaya sa huntatang, hapi nga ipapilit mo baraw, una nga gwapo ka. Isungord nga gwapo akmot, nagmanaking ka. Ay saan nga gaputa gwapo akit? Garamid iti baden. Nga agchiks batad. Kitaab, dati, sino tatang? Dati buy-buya itanong ko iti aldaw iti dirmanog na ime. Gwapo mo di dyan, sambag agchicheks. Kano kano? Ay, saan yung iyaw awan tatang? So kahit yung sawen, saan nga da kayo't imbalaak? Ay, saan baraw? Saan nag-agchicheks? No ape nga nga nagchiks ka. Nailaw anak ka ron tatang. Kahit problemam ita, no kasano nakapakawanan ni Nancy nga asawam. Uwin nga ron tatang, nagrigat ama makawan. Aramidik ti amin ang kanayin latang agapa kami.
Aganos ka, tasi ka tinagbasol barak. Ang impanagrik ng tatang, kas lagi balbalasin ti asawak. Ay, ada ka di pambaniknik mo. Awan mo tatang, awan mo gayam. Ape nga kunam, nga kas lagi balbalas. Kanahin nga masansan nga agawid nga, rabrabiin. Baka mat no adarason na. Agatap ka, gabuta aramid mo idi da ita. Baka kit no agar aramid ka pela aging ka ita. Kung saan ang tatang. Naminpinsan nga nagbaliw akon. Ingkarik iti bagik, nga saan kunton nga ulitin, di inaramid ko. Naskin laing nga baraw. Adda pamilya baon, ipamaysam ida. Saan kit nga dayta tubalya talyaw kapalat sa bali nga babae. Tuladam, dati bibuyain tanok at aldaw. Ay, huwag tatang, isumot talaga ti araramidag. Ang imno kasano na kapakawanan ni Nancy. Di tati parikot ko. Ay, tila maising-asing kuking ka. Kwa, kasano tatang? Sagutam. Kas kumaitan niya. Ay, kupurbe dita saan nga nasisita no sagmamano no nanginaw no nalakalaang. Importante, dati ma-appreciate na nga nagregalo ka keng kwa na. Kas ko ba iti sabong? Sabong? Wan, urian niya nga sabong dita na. Dati iregregalo ti lalaki iti ararmon na nga babae. Nga ta. Ngamin, pinadas ko dati singasing ni nana nga ay-aywag, inlutwak, nasayaat mo ti panagisarita, nagtinagan na, nagapakamlata. Alagay padasa ba? Awaw buti, mapukaw barok, nung padasam. Regaluam iti sabong. Baring numaludag, tirik na na. Alang arod tatang, padasik tong arod nga regaluan, ti sabong, ni Nancy. Si Bangpat kagaya man bakit? Flowers for you. Sa api nga regaluan na kiti sabong? Awan lang. Siguro, ti amum kat anniversary tayo. Angim nagbidot ka, ta sa baligayam nga anniversary, tinalagip mo. Ha? Saan? Kaya api nga regaluan na kiti sabong. When ada ka din ng isurukin ka? Awan. Sa anak ba't nga nagregalwan ti sabong iti? Kaano nak pa nga rin regalwan iti sabong? Italang, gaputaan niya. Siguro, adamanin inaramid mo, kat makunkonsensya ka una yan. Saan na nakabailan ti konsensyam, iso nga yung gatangan nak iti sabong, saan mo mag nga aramid deta idi? Ha? Saan? Awan di basol ko. Nagbalbaliw akong bakit. Isungor nga kahit ka nga regaluan ti sabong. Tamani po dita. Kahit ka nga sagsagutan ti sabong. Siguro adaman aramid mo. Awan. Apin ka kanayin mo ngayon. Atapin nga. Adda pala aramid ko. Wan tanakakadkad lang umat. Nga kasla da ilimlimad mo. Taapin nga. Kila at latan nga agsagot ka kanyak iti sabong. Kwa. Kahit kung arod nga, amok arod nga nabandog ka, kahit kung nga sangsangpet mo, kahit sagutan ka ti sabong. Iso nga rod, apay. Apay nga saludsudom no apay. Kat saludsudin mo apay tas anak man nga regalwan hindi. Apay, adda ka di basol mo manin? Adda ka di manin inaramid mo? Ha, Mario? Awan bakit? Unay kang mutin. Kanayon ka lang kakastan. Kat, dakas ka di, no agatapak? Taadamot aramid mo? Kasta ka mo, di ba? Pagat atapan nakmat, idinto nga awan mo ti aramid ko? Bakit? Diyak kumakayat nga agapat ha? Unay kay mat nga duwan, kanayon kay lang agapapan, inralayo manin nga aramid at ti assignment. Inakmaladya balay da apungan. Saan na anak ko, rabiin? Uray niya ibagbagayo. Idak mapigilan. Diyak to wala mayulot ti agaramid assignment. Kanahin kay lagap-apan, ay na. Maburibur la ulit ti panunot ko, kada kayo. Awanin ti talgid, ti riknak, dito nga balay. Gapukit ti kanahin nga panagap-apa yung adwa. Mama, papa. Munet. Kitaan? Nakumamat na saya at ti sungbat mo itay. Munet. Saan ko mga timbalaw ti anak ta?
nga mapanmanan makiturog kada iti balay da apong na. Kat si kamat nga minti nang irugrugi. Ape nga sagutan nak, di mo masungbatan, no ape nga sagsagutan nak. Kaya't kung ngarod nga ayusin ta kuman, Nancy. Ayusin ta ti langin ta. Ayusin ta ti relasyon ta. No kumangamit na panunutbut kasta idi. Di saan kumamat nga, kastoy ti mapaspasama ka data. Isungarad ti ko na, kaano aya nga ikarok ti bibasol ko king ka, nabayag day din nga panakailawaan ko. Urnusin da kuman para iti anak ta, Nancy. Araramidik mo ti amin, ang agtinag mo't nga agapat alata. Kit agalos ka ah, ta si kamat ti nagbasol, saan nga siyak, Mario? Anya? Ako na mo, di aramidik, paring Kardo. Inaramid ko ti aminin. Ang imkaskas di nga. Kaskas di nga, di nagpulos mapakawan ti asawa. Sige pare, hindi nag-chicks ka, kasi nung pinakawan ni Mare. Sa anak ba't ka nag-chicks pare? Talaga? Kadi? Abikas na saan kayo nag-chicks? Abikas na siyak lang nag-chicks. Kaya, agpeso ba't pare? Sa anak ka nag-chicks. Iso nga, awan mo ti, nadagsin na basol ko kay ni Mare. Diyan lang no, masobra ang tinom ko, kasi lang. Nadagsin nga agpaiso ti basol ko Siyak samon lain ti agchichiks kadagiti amam mo. Itatang saan, paring Kardo saan. Ang imasta, madilat ta. Madilat ta pare, tararaminig mo ti amin tapno no, maurnos mi ti langin may nga kasawa. Kas nasa anak pa yun nga naragsak. Nagkabbalay kami, kakaida kami nga awan mo ti mapaspasamak. Anya nga tat kasasayatan. Sika pare, no, dinggam ti singasing ko, uri no sa anak pat nga nagbasol iti asawa, iti kasta nga kadagsain. Hangim no, tunggal makabasolak man, no adaman basit nga di mi pagkinawatan kini Marem. Kasanaan niya tarami din pare. Sagsagutam ka di, aywam ka di, pinadas ko amin dagidan, saan ngay mepektaw, iti asawak. Tanak di na nga mabakawad. Talaga nga nakarot, gura na kanya. Saan pare? Imbes nga aywam, kada sagsagutam. Biglaim lata na. Anya, di kayo mo sa'yo pare. Kaya nung nakaida kayo, rakay pa madagosan. Anya. Rakapag tikait busawan, nakaida kami, rakapag Kung pare, bumigay tumulat ka, imposible nga saan nga mailiw king ka ni Mare, Nancy. Sa bagay, ang kupay pinadas data. Tanong maditi, no, agapa kami ka. Awan tigaras ko nga mga rakap. Awan tigaras ko nga mga rakop kan mga king kuwana. Kat, ano sa mapare? Ure no kasano ti kagarot panagapayo. Rakap ang lata. Mata madagos, ramasi madagos ti barukog na. Uno saan, ari kapan madagos DJ. Ari kapan nan. Bumigay mo tirik na ti babae dahil. Ure no kasano ti pungtot na. Ure no kasano kakaro ti apayo. No DJ ka banag. Alis to laeng. Mayat saya, padasig mga rod, paring Kardo. Bagpagig nga, dati mayat nga singasing na. Saan nga umepekto iti asawag, dati ay ayo kada sagsagot. Padasik man narakapan madamdam, auray no nagapa kami itay. Tabaring no, malunag matan tirik nana. Agyawanak, paring Kardo. Saan kun nga waririingan ti asawag. Rakapaglatan. Rabas-rabaset ti barukong na. Karakarawaet ti nagbaitan ti lupuna. Ta sigurado nga magargari ti riknana. Nagdagaan. Uli ka ba? Anday ko api tinong panak. Katabi nga nakapan na. Ano? Ika maturog ti ruar. Visit ka. Nagapatala itay, sakit ita.
Arak-arak upin nak, agkanak, agat-arak ka pa eh. Diyos ko, aya, siguro kasa't araramidin ka na yung babae midi. Adya, rumor ka, maduro ka dyan, Mar. Unay mo din. Yakin mo ta, pingping yung tatang. Ha? Munet? Saan yun nga ilamang? Nakita ko. Aglablab baga mo data may sa pingping yung tatang. Kwa? Adang amin lamok nga na nagdiso dito pingping ko kat sinipat ko kasjay. Tinungpa na kayo ni nanang ko anya? Nangig kumatkat. Nangig ko nga nagriyaw ni nanang di rabi Kinkas na nangig ko nga adda natungpang amjak amo no sino ita amo kon tatang. Papa, si ka maggayam. Tinungpa na ka ni mama? Ha? Uy nga rod. Pasensya ka na nako. No kanayon kami ngagap-apa kininanang mo. Okay lang, Papa. Angim, ti pagsidaawak unay, kasanuyo nga man anusan ti tunggal maysa idinto nga saan kay moten nga naragsak. Nalawag nga kagurgura yo ti tunggal maysa, Papa. Nangruna kini mama. Kagurgura na kayo, gapo iti natagsin na basol yo idi. Uwinang mararamidik mo ti amin anak ko. Tapno maornos ti langin-langin mi kini mamam. Tadyak ko makayat nga madadael ti binangon mi nga pamilya. Tadyak kayat nga agsisina kami. Agsisina tayo. Angim no isulaeng ti makaitid ti ragsak kada kayo, Papa. No isulaeng ti makaitid ti talgedrik na iti tunggal maysa kada tayo. Apay kit din nga saan? Ha? Anya? Anya ti kayo mo asawan? Ket no talaga nga madi ka nga nalagsaken, no talaga nga di na kayo mapakawan ni maman, ti agsina kay langin. Kaya't mo ka di nga agsina kami? Ket no isulangin ti makaitid ti talgedrik na kada tayo. Ta saan kayo mat nga nalagsak ako nayo? Kanahin kayo nga agapa, pati siyak may ramraman. No kasta okay lang yung kanak ko nga. No kas pagarigan, tagsina kami kini mamam. Okay lang, Papa. Nalaki di magkidak nga isot pagragsakan nyo. Tapno saan kayo nga kanahan nga gap-apa. Tapno awan mo ten tistorbo kanya kung ag-assignment tak. Angim no kas pagarigan man. Tagsina kami kin mamam. Sino ka diti surutam kada kami? Awan ti surutak kada kayo, Papa. Ha? Agyanaklatan kada apong. Kahit mo ka diti agyan kada kwada. Ngem iti maysa kada kami kini mamam. Uwan, Papa. Nataltal gid ti riknak no dakit ti balay da apong. No kasta, okay laking kang agsina kami. Uwan ko nakmat, Papa. Kaya sa ti kanahin kay ngagap-apa. Saan kayo madlang nga naragsak? Toxic unay diti nga balayan. Gapo iti kanahin nga panagap-apa yo. Ninanang mo ngamin, di naamot mamakawan. Nagrigat ang mamakawan. Natagsin mo't ngamin ti basol yo, Papa. Iso nga saan ko mat ang mababalaw ni Mama. Uri makitak mo't ti pasnek ti panagbababawi yo. Kan makitak nga nagbalbalyo kayon. Angim, tunggal malagip ni Mama day dinaramid mo. Kas babae mo't akas kanyak. Bariknak nga, nasakit pelakin kwa na, Papa. Kasaya? Iso nga nasasaya at siguro nagsina kayon, Papa. Tapno nataltal gatirik na titunggal maysa kada tayo. Iti, kadagupan iti, singasing da kanyak. Si kapelang anak ko, nasakit man, nadagsan man para kanyak, kas lang, sikat kasasayaatan tinaibaga.
No kasta papa, okay lang mat kada kayo ngagsina kayon kin mama. Kasti ko nam. No isot makaitid ti talgedrik na kadatay nga tanlo. Pikitin nga saan? Sa anak mo tin nga naragsak. Tauri no anjat araramidik kat sa anak mo tin na mapakawan ni mamam. Tauri no kasunod kapasnik ko nga nagbalbaliw, nga nagbababawi, ti nagbiddotak. Kaslas saan pulos nga agmaumaw, nagbawbaw ti gora ni mamam kanyak. Yeso nga anusak. Alakit ka sa rito yung tungor ni mama papa. Nga agsina kay laengan, yan tangay ta, narigad na kay mo't apakawanan. Ken di kay mo't naragsak iti tunggal maysa. Ken tapno saan na kay mo't nga tungtong paan papa. Oh. Sige anak ko. O apay, inuray na kadi, tasaludsudin manen no, api nga naladawa ka nagawid? Saan? Bueno, saludsudin kadi, no nanganakon, ken no asino ti kadwa ka nangan. Saan, Nancy? Anya nga ron, inlotuan na kadi? Ada kadi manin isagot mo kanyak? Gapo ta adda manin basol mo, inaramid mo? Kat makonsensya ka launa yan? Awan. Kahit ko lang agsarita ta. Anya? Kahit ko lang nga pagsaritaan ta, dito yung naskin uning nga pagsaritaan ta. Nakamiris akon. Saan ta matlaengan nga naragsak, Nancy? Mario? Imbag pa iti anak ta. Ta nakapanunot iti nasayaat. Ni Monet? Anya ti kahit masawen? Isuunay ti kang runaan nga mapaapektaran iti mapaspasamak iti dito nga balay. Iti kanayon ta panagap-apa. Isu nga nasaysaya at siguro nagsinatalaengin, Nancy. Anya? Wen, baring no isu ti pag makaitid ti talgedrik daking ka. Baring no saan kan nga makiap-apa. Saan kan nga agpungpungtot. Mario, nga ko na ni Monet, okay lang keng kwa na. Ang imbes nga sumurot, iti may sa kadata. Agyan kanulatan kini apong na. Agyan kadatatang kananang. Agsinatalaangin. Tabaring saan mo nga malagip, dahil di naramid ko. Dahil di nagbiddutak, dahil di nagbasulak. Tapno no, sa pulin tamot ti ragsak ta iti sabali. Mario. Siguro. Talagang awanin namnama nga agbawbaw ti guram kanyak. Gaputa iti kaanuman kat sa anak to pulos nga mapakawan, Nancy. Mario. Insagana kon dagiti arwatek. Siya akong ti tumalaw. Di ka madanagan. Itid ko ti pagrebegak iti anak ta. Nawayakan nga agawid nga maladaw. Kat awan ton timang damdamag king ka, no naggapuam, no api nga naladaw ka, no nangan ka, no sinukadom nga nangan. Mario. Goodbye, Nancy. Ay, Mario, saan ka nga tumalaw? Anya? Tiyak kaya't nagsina ta. Ha? Api nga ron nga kanayon ng kapapain. Tunggal agaramidag iti wagas tapno no may ayo ka. Tapno no mapakawanak, tapno no maornos ti langin-langin ta, tapno maayos ti relasyon ta. Anya nga ron dagi jay? Artikla dagi jay. Anya? Pakawanin ka. Mario, basta saan ka tumalaw? Tsak kayat nga marakrak ti pamilyata. Tsak kayat nga agsina ta. Kaya ape nga nga, idirinakap ka, tinungpanak na. Kasla mararik ka launay kanyak. Kasla di ka magargarin, inarakop ka, rinakap ka. Artikla da ichay. Tati kayat ko agad. Anya,
ikarok pa iti basol ko. Nga nabayag maten. Jak amo, jak maawatan ti bagik. Ngim jak kayat nga mapukaw ka. Agap apa kay kadimanan, papa, mama? Saan anak ko? Kitain ni, ararakupig ni papam. Ay, ti amok nagap apa kay manan. Inak ko madya balay da apong ko kat. Ingkalatan anak ko. Anya? Anya? Abay, saan tamat ngagap apa? Ape nga papanam ti anak tayo balay da apong na. Ingkalatan anak ko. Umyan kayan da apong mo. Kati amok manusagay nga agap apa kay ni papa, mama. Wen nga rod, iso nga ingkang miyan inyan da apong mo latan. Tapno dudua kami lakin papam ditoy. Taornusin mi tilangin-langin mi anak ko. Ay, maawat akon, mama. Anya ti kahit mo sawan? Nancy, bakit? Kahit ko ti bumawi king ka. Sorry di panang tungpak king kay di namin sa narabi eh. Kahit mo sawan? Okay king kan, ngarakipin kan. Ngarakupin kan agkang kan. Gapo ka di ta mailiw ka matan. Pakawanin na ko, Mario. Diyak kahit mapukaw ka. Diyak kaya nga mapukaw ka itipiyag ko. Muret, ingka rudan anak ko. Agad-anad ka ay, di pa mamujay balay da apong mo. Wen, papa. Ilalaing yung arud Mailiwak launay king kanan si bakit. Nimbaglagit din ta. Nakamiris ka. Imbag ta napakawanak matlaangan. Pakawanak matlakay. Inanusak, tinip-tip pelak. Tinip-tip pelak ti bagi. Ti iliw ko. Uri na may iliwak launay ngam. Tunggal nga. Amumitin. Mawatang ka. Iso nga. Bumawi ta. Nasken unay nga. Bumawi ta. Ramidik ti amin tapno maparagsak ka, Nancy. Kat anyaman nga nagbasulak. Ikaruking ka. Kat rugyak itang arabi. Babae ni ti panang paragsak ko king ka. Agsigig ka. Agsigig ka. Tamo tinedamay sa ngagurong mo. Tay salapay ko yung ti abaga. Aguri ka. Abay. Italaing nga naramid mo kanyak ti kastoy. Kunak, italaing nga naramid mo kanyak ti kastoy. Nga pinagsikig na. Nga nakapangato ti mesa nga gurong ko ti sakak. Kat nakaisalapay yan ti abagam. Damo ka ni. Damo? Italaing naramidin ta. Masansan. Patalikod. Sikat nakarabaw kanyak. Siyak ti nakarabaw. Wano nakatugawakin ka. First time tang naramidin dito eh. Di ko nadangarodan nga there's always a first for everything. Ngayon first mo ka di dito eh. Api kasla amom ti araramidan. Api kasla expert ka launay. Nga nagalisto ka nga nang pasikig kanyak. Nga nagalisto nga insalapay ti gurong ko yung taabagam. Kat kasla ganasem launay dito nga posisyon. Saan ka di nga naganas para ka?
Baliwan ta Siguro agad kas ti posisyon idi, masansan nga aramidin nyo kaday di babaim. Kat ita, mailiw kat kasyay, iso nga aramidin mo't kanya. Ha? Saan? Kung naktupay kat. Anya? Wala atadahan mo mga aramidin kanya ti kastoy. Siguro araramidin idi ti babaim. Siguro kaya't mo't bumawi kanyak. Tako na siguro di babae, isot kay imasan nga posisyon, di pa nagnaig, pa nagsex. Ha, saan nga kasi tigayt ko sa huwen? Iso lang, napanunot ko lang. Takayat ko nga ron nga di, tapno sabsabali met, tapno maparagsak ka met. Gapo siguro ta mailiw ka di babae midi. Mario, iso nga kayat mo't kasi nga posisyon. Iso siguro nga rinakap nakidi na minsan nga rabi ta mailiw ka iti babae. Takasit, kasto ti kayat mo posisyon. Unay ka motan, saan nga kasi tigayt ko sa huwen? Saan nga mailiw si kalat mang panunot ti kasta? Ay, uli ka mo, tintiamok man nung napakawan akon. Una, tatiamok, dupod-do ka. Tamok, dupod-do ka. Kaya't mga maornos ti pamilyata. Tagayam kaili mo pala di siya ka babae. Gaputa iso na ti, nangipadas keng kat kastoy, sikat nang isot nang isuro keng kat kasi nga posisyon. Imbaga na ka di nga naganganas para ken kwa na. Nga adda nga maala na ti imasan na kasjay. Awan ti imbaga kakasta. Haan ko nga panpanunutin deta, sikalat ag panpanunot ti kasta. Nasaysayat ka man ang pinalupusan kalatang nga timbalaw. Nagsinatalat ako man. Anya? Aguri ka mo din ituloy takadlat tamot din paunin mo din katinggaan na, isarding mo. Greka, tayo tuloy ta. Uri sa balin. Agtatakalatan. Saanin? Saan na mabalin Saanin? Nawanan akong di galas. Saan na mabalin? Ituloy ta Narigat na kung maituloy. Nas kinaglipasak. Wala. Uri, apain na ito madamdaman. Paglipasin na katpilaan danse. Iunay kamutan. Pangawanan na kumapakit. Ang talaga nga, kasapulak lang nga glipas. Kasanumot katingaan na sardeng mo. Pasardeng mo. Dati mo kaya tayo nga posisyon. Pingamin nga nagrigat na kapakawanan. Naurnos ko matilangan-langan ta. Awan ko mat problema ka data. Kanahit mo lang amin nga ipalagip kanyak. Nga itinaminsan kat nagaramit ka iti madi. Nga da sa bali nga babae nga kinanaig mo. Isong kasanungan nga malipatam day jay aya. Kasi ka mo lang mangipalpalagip. Ang gubat kay gagara nga ipalagip king ka. Tadyak nga ron kahit nga lagipinan. Anya teramidik nga ron. Tsaka mo. Alas to na nga ron bakit. Iyan tangin na pagustuhan man ng tiriknak. Patasin ta man nga ornosin ti pamilyata. Diyak mo lang kahit ngagsina ta. Nailiwak. Namiss ka launay bakit? Talanak. Gaputa na pagustuhan ti riknak kasin yung diyak mo lang tuloy ti panagsina mi nga gasawa. Kiting karik ti bagik nga aramidik manen ti amin tapno no mapakawanak ni Nancy nga asawak. Iso nga nagtaklin ako iti programam kasin yung tasaan mo't nga effective amin nga pinadas kon. Nakisinaak, apo ti amok efektiben. Tana amiris na nga dinamot lakayat nga mapukawak iti biyag na. Dinamot lakayat nga maraklak ti pamilyami. Angem katengaan deti panagpapas mi iti ragsak ket apo nakalagip manen ket deti launay ti jak kayat. Deti kaimasan na. Adda kam iti katengaanan iti biyahe mi nga mapan iti langit ket biglang isardeng na. Biglang agpara. Agad ba di intuloy ko pinilit ko perme. Ay na. Aging nga nakarausak mo't lang. Kat agsaludsudak man kada kayo mga kasin. Anya ka diti maisingasing yung aramidek tapno no mapakawan nagmutlaen ti asawak. Tapno maurnos mutten ti langen-langen mi. Anya ti aramidek tapno no maminpinsan nga malipatan nan ti naglabas. Ti naminsan nga panakailawan ko. Nga nakaaramidak itinadagsen na basol.
Dahil yung araw, di ba kabuklan, di ba kasarita, kasinyong, gat sabi ko matabay kandak ti balakad, sakbay nga mala daw ti amin, kat mamin pinsan nga marakrak ti pamilyak, kan dadael ti relasyon mi, iti asawak. Ket yun akong ti agyaman, kadagiti makaited ti balakad kanyak, agyaman akmat ken kakasin ti anos ken laing mo nga ng tidbiag, dahil nga surat ko, more power to your program. Sabi ko, makit nakaibatit adal, liwliwakin pagsarmingan ti biag, dahil nga surat ko, kadagiti padak nga dimngeg ken nagbuya. God bless everyone. Ken dati agproblema apagaya mo, Mario, iti Isabela.